O leo taunu mai ia le presidente o le lakapilike le tenu le fetalai ngā whiu wha le tane Bonifacio Vasa ia e pe ona tau atu le teimu sola. Malo se fua manuia nei tawa tala watu whiu? Se fua manuia, malo fua i lau maua. Anga le wha so le tua i lau fionga le. Le ona, 685 to the world. Malo le malanga manuia? Ia, malo. Manuia le tato motu i salafai. Oi, le malanga sa wai. Manuia le tato motu i salafai. Ia, ilanga e. Ele ngata fai mai o le motu fai mema fai. Ia, mai salafai. Au le lei. Ia, dua befea. Ia, sato fai wha malo le nei tae au le. Rofa malanga leo le tua wa tato iai fai ungo nei masina. Die la barsa unong tato iai fo ila salon fa nafi. Yo e. Tau le leia. O le masina e. Ma eu leanga le leo le tua. Oh. Tau le leia. Mai mo fa fonga mai fo tato o tu nu e. O iai fo ta fatalo fa le tae au mana tua fo le tatalo o le lo matua. Nga i ni sila ta fa o le fa na. Usi do matua to ala fa ma la so sa. Mo le foto ma la sa na fa to lo tala lo matua sen fa na excited fo le fa ko lo. Ya automatic la fa le mama no fo langa matua lo tu fa palangi. Lo matua ai ai ka ko le me yo. Like mala le tu ngana uma. Ya to lo le vai ma fa au le silo matua lo le va nga lo matua fo la ta po inga ya ta to fo i pe fa pentecosto na na mata ai fa mo eu mai le ka le se vonga le fa wow le te ia le lo mtu fa merve fa me le tato ma futa ma tato tina ma tu sa mo ia tu atu fa le tatalo fa kolor kala kamiki nana wa vai le fa palangi talo me lo mtu se pole ia o malo le pese tu lo lunga ma lo mtu fa manatu lo mtu mata lo ia o so tu lo mo le ka fa me upu mata talo lo mtu our father fiu lo mtu e fa longo para te me oso to hu ati ne na le ai ngalo lo mtu so ngo fa mai how are you pape na fo ni cha ya ole mai mo fa ko ngata to o mai le mo fo la unga ni how are you this morning sa wala what you sabe ko ngai o mai e malo fiu ya ole fesiri mo fiu walen fa sa laud version se va today ali ma yes official release le lakapiliki ole ma watu fa pe o tolo popo o to delay tu le talonga le to sa mo male au England ona fa pe o fa poiponga stasio suyo le to sa mo Stephen Crichton e sa o ye fa sa longa pcc ya tau tala mal fa alo me se fo io wai o to nga luenga o kusitala e ta u nga luenga e le titi ta u o to mta fa yo me se fo io tele o tato social media platforms le bo fa tino la o nanga le termine ia ai pe yo o nai to tu ngana ia e pe sa o le tarifa ngofi SC tarifa ngofi ana fa pupu ia sa ma wala va noi e wa matua foi le sa foi tapo kalamita luai le la vana fa ala wi lo aso ia ole o tato wa foi o tato ta longa engelan ele ia la se ni negotiations to fai ina u mai e ona fa tino negotiations ile tolu fama sina taluai o aso la va ia lena na confirm ai tonu ai fe u ma u ai e nisi le fai poi ponga ale sunga ya kuira por sunga Stephen Crichton le fai la so fit to masina fo ia le lau amaka fa pipi ilo makau vari fo le lau e mai sikala fa popo ia ai e tau tala mal fa alo ia ele fa pe na pace inga ia on negotiations ia e tele ia factors e consider ia e time fa feuta na inga ma tu no man to fo le sa ave mo morta tau tele o ona le se tupi ia pe ta io no por kalama marka le na IRL le o man fa ta auto le ala na tau to em fa ia loe e revisit the taco decision ia ma ga email mo le na au tono tau so ani na ia fa tau no ula ka le na le International Rugby League Federation ia le ala ona o ta ula fa ta inga ta si de factor consider ta to man to fo tau sangan te ninga ka ko nga fa ka si ka ko fen te makonga ia o konga la le nga o last year inga lang ia o le fo o ta to coaching staff me se ka ko football manager le sunga ya Heinen Leipin le alo Ken Leipin ia o la fa nga lu nga fa to le nga te tono le NRL ia nga lu fa ta si mala tonga ia ia le na o Scott Clark ma ko kama Christian Wolf ia
o tu ngala ni fanga matonga na lo championships camp lo male au lo tu sala e camp fa tasita tu ia man tota to len ta alo i Pacific Championships au le atonga e tua e travel ngi ku sai pe ale si kolu fa so le travel ele la va si tai mi e ta pena ai ia pe la ta si fona to tu ngana fe ngai mata to mana tua le tilo to le NRL e fai no le aso no ke topa o afa pela for instance e au ia Penrith si lunga le final o le vai aso le to tele tato tamta alo o le vai aso a toa la na e uma lor grand final vai aso a toa na tau la so se furu dua se furu to o le celebration a toa na le au o se leima se kama e ava ngoa e sau se camp a le fa mo foi le inga ia mafai unga camp fa tasi le au o le si mea e ia taimi e o le umar season e consider for ita to coaches ia manua manu anga o tamata alo e foi nei manu anga miti foi le mana o mire rest lua tolu vai aso e peila tasi na to tunga le nfia ngai mata to sangante ni ko lorta to camp week after the grand final ye ko kile lim finga ko camp o la i manu anga o isila fia ngai celebration tu langa fa pena ia o le vai ngala na le na fa tino lota to ni coaches asi sila la ye to unga tu atonga le ngau fa ye inga ta longa mo fa ko makan kau catch up mai ka longa muri dengan close ya ai so tasila na affecta se level intip tilo tato pulenga me se foi tato executive fatino ino negotiations ya menyelang ina ia mafai ona laval taimi ta pena el tato au awone ia ina si vaenga ia to fa la ina ile ya matanga ole si ki factor la vai na consider negotiations fa tasi mengelani mal tato NRL wale to no NRL o procasta mantua ia o le tam na le tele na mawai tu pe le ARL ma NRL e mai se fo host nations tami o vai nga ia fa sala lau e tam fai la ia fitu una ita alonga ia so mataimi ina ia mafai ona ea o mata alonga ia ai le fa pe la na ia se vai nga fo ile na ta ua na sila fia la vai e tato da effective fa moi le patele i fa pe na peisa ingale ni fai unga ai ta ua mo si de fia mala o tato o fa tino ia negotiations fo ia wala ngai e respect ke tato fo ia decisions ta mata alo ai pe yo nai vai nga na wa ai tu wa e mai fo ia ia na ia nai polenga nai polenga fo ile le ngata mo o le va ma tu nu le finga filter na inga ia o le va ma le NRL ma ia ini nei pe ani a me leu pe ka ko fa pili le ngamu tu inga me fa pe nai pe ma sani tato o le simea o le impact i lunga o tamata alo po ai wa afisi a oi wa toso a fa pe tu inga va fa pe na o ina pe e ile fa te tenga fo ia i fa sala longa ia le wa faini ia ai wala na saua mai overseas media po e tu le tato lo comida ia wa ia au nei lava e no tato e sa ma wonte mi e media me so tai si vai ngale na mo la tu fasal lawina ia ole la fo ena tali mai ona na ma ua mai la to ilunga ia patol ma to ia to la ma na ia pe afisili mai official io e fisili mai ava tu le official fo ile release il tato vai a ora nga luenga ia ala fasal la e le fisili ia tau maro le fisili ia tau ai pe to la longa ia ko fasal longi me mo Alo va taia fiule wa manino matal vai le fo ia va nga la toia ia taro se mai le o le mai tawato le vaso nei long sai le tato Islands of Origin vai nei sa no le va nga ia ole fa mo la sotofi okay ele titi foi la fa tai le compagnia Eveni Pacific ele fionga le pule ya Alex ia me se foi ole to fine alisa me le finga ia wa mafai ona taimi mua nei wa on board ile Eveni Pacific ia te le fiso soani fa au pe yo le pe yo na masani o tau sanga lona lima foi le nei o Islands of Origin na Puleono Plus ia male tu mua maroons pe yo si fior tu mua maroons le na malo tau sanga te nei ole e faila le launch le aso tofi ia mautinota te felo e foi le fa moi ia ai na malanga le sa vai o ta longa mo fa tinu sa vai ta longa mo la vai fa tinu sa vai ia ona na ta inga foi le ina ia mafai ona na ave foi sa vai pe tau sangante nei ia ai o se ai wala foi le e fa o Sofia i mo nga luanga mauna ia ai foi le ia nai fa na mo tu pulanga tal me se foi onu mafi ia ile ta longa la piliki e fa aftai fo ile pulenga fo ie le ngata sunga pule onga me se ole a onga ingata vai me se foi pa ia la fioanga ia wa ia salva rasima tie tong ia fa la mal fa valu me se ole ma malu ya san muliang
ia ona mafai lava ona fa'alao lao ma fa'avanga malai ole malai ni se vai ma toi malai le ngata tua wal ia ai mau le ia measurement o meu o malai mo ta longa fa'ava malo ia fo ila ona pau fo ile le tu le fai le uni le fai la pili ki sa vai ia on ma fo ngana le fai o le fai unga fo ile ave pena ia o le fa mo fo ila o le nei tau sanga ia o amana ia community mana ia me se fo le anga ia tu tau sanga fo ma develop wai o ile ta tu tau mo fai ta pu ia lo ma fa na uina ia ma fai ona to sina ma vanga no fiola to fina ngalo ia ta longa la kapiriki ia o le ala e tau ma fai so ta ifo mana ia onga sa vai ia ina i ta longa fo ia mo under 15 under 14 ia ono va ai tau sanga fo ia ina i au malanga mai fa fo age group ia mana ia ma wala no ta alo ia ole fo tau fa tu langa ia ta to age group fo ia nga i fa fo a matan fa ina i tu fo ia mo tau sanga fo ole va ai fo i pathways ma opportunities mo na ia lo ma fa na u ele lo al ku elaki ele fa pe fo ina le peni ma le api e ma wai le lu mana io alo ma fa na u ia pe fi ola fion io inga manga ko ke sa own 685 ia piu alo ma tai ia lo inga lo talo mo sa vai talo lo lua nei ia talo lo lua nei fa tai fo ile fionga ile ia fo ile fata mai me se fo ile klap ta alo fa yala e klap wa ole fa avano mo talo lo lua ai fa mo ole grand final fa ile pipa mai alo grand final la so furu lua ia ai so oro mo Pacific Championships le enta to talo no ai pe la ole sa fa ilo fo i wa amatela so furu i ta longa fitu fa fiti ia a ole tasi fo ila le ava noa fo ile wa maua mo tato residence ta alo fo tato residence fiti tau sanga ni o confirm ia fo ila e umalo ai o islands of fililo ina mane ia o tato e kitchen race la tato ile week 2 o Pacific Championships ile fai fiti ile so rufu ono mana ia malai suva ia wa kitchen race tato so ile ta longa fiti ma Cook Island i teine ia ai main game ia fiti fem Cook Island i tama en vai ngalo le pole Pacific Championship tele ava no ia ai pe ole va ai fo lo ta wa tele tato resources in terms of tu pe fatino ai ia ta pe nanga ia ole fa aftaina e fa aftai per tato malo ia me se fio tato pa ia elango su ia pe ka ko na ni tau si me fu ia tau fa ma itena ia va no ia matulang fa pe ma fa tino ia ai fa mo ai tu pel termine ia ole ai alu ale moto masangi fo ide le sa kau ave mai e tanga loa ma tu le tufunga mane o no mane we move sa le ia malo fa tele fiu le wa tele me wa fa manino la fionga me se foi o ta masanga le Islands of Origin le astona ne no wingo se ava no le foi mo sala fai ia wai o anga sala fai ka pu ia sala fai a pulono wai pe o mana ia na wale o tau tilo fo ele o ko community au sala o le nu wai le fo fai so ta inga ina ia se tona o le nu o le fio anga ia e api ele au ia o ele le fo ile le mafo fo le fio fo na to ta po ile au pulono plus steine tu mo mo steine wai amatai age group lightina ia no so le matini ia pe ole wale watu ipasi ia anu mo pasi mo le ka po isa piki aku au tau ese vai inga le ina ia ona na ta inga ia fa Sofia mo nga luanga ia lo mafa na u ta longa wai tele ta longa tu ndato tunu ia le ia la ta mo fa mo o mai e tu e fa ta tunu so se ta longa e vera na ta mo fa nga lak piki fa ia le feeling ta mititia e feeling al matua la to ia po fe le me o ro ta o to ia ia fa manu yanga le tu ia lo mafa na mo le mana e se fa mo lo fio presidente ma le committee na ia fa sta mo sanga fo ile a fa na wa onga te pe ta mo sanga fo ia la kapiu ni le first 15 e ma te to fitu a me le winga la te fa talanga pe se plan po se fo nga mo se ta mo sanga le te to iva pe a mata ma te to iva mo le likila wa le mai tau atu wa amato na tupu talonga fo i fiu ma ole to telefo tato tamiti a onga ine am kwa fia le ka pediki mal en ala misel vai ngo ve ele to Samoa
Ave tai so alo le YPO tatou o le tele o taimusanga i whaine ia o private schools fo ia mission schools tatua ia e la vale process pe o le lalo le mtanga luenga wa onga al te mine o le uta oto tatou sanga i le fionga i le presidente ma le komiti o pule a onga mana ia secondary schools po polisi ia la fata oto le sanga YPO ina ia le wala e uia tuai ia le fo esit fil sunga le felo tusi wa ia bishop le le wa pe o isa president fo i stau sanga o le ala mo fata oto le tatou sanga ia talo sia ia te falta wala le fionga fina ngalo le fionga president ma komiti pule a e ta tala le feito to ona ia na e ma fai na fai tatou sanga le tamiti a onga secondary schools ia ka ko wanga i le so se age group e fa fonga mai ia o le tau sanga fau lava ia o tolu ia under 15 under 17 tama matini o lewa fau e tua mai Australia wow ia o le ala tau fai ina ia fatino ia o wai fo le fo eta otole la fo invitation mai Australia ia ile kako under 15 under 17 e oi i Australia ai peila i la le tau titulu a matala le fai to ole ia fai lola ia le ona fatino tatou tamusang ma fai mo filona piki mai ia ia tatou au ole tolu vai so tal wai le sa fatino ina i fiuta na inga fo ia mana i fo tanga tatou rugby league sano executive kako chapter si fa fo fa fetai fo i naita mari ia pe kako chapter le Queensland so ia Matthew tu Samoa ia o pari i oasa pele i New South Wales ia mana uso ia Victoria i Melbourne ole ma ko kia fo ia na ia fai fo i tamari e me sio la to komiti fa fo ile atina ole o alo ma fa na utama matini o ka o tama to a maka mai under 13 sa ole e o foi New Zealand ia so ngai muri anga ma e pai ma la to vainga le foi na il termina felo i mena uso i la lo Wellington me se foi Christchurch le la fa tu langa ta to o te langona e tasiri na tamu sanga tele te sanga fo pa mo le la tamu fa festa to Harmony Cup fronga e o mai uma ya la ka ko chapter sia New Zealand Australia o mai nei mo host ka ko ia ai na oni miti ama di mafofonga ia ai fa mo le nganga le tu e fiso so le me se fo fa to fa la ingal tatou malo ia o matanga longa peila o onga matanga longa o inale e uie to fai to ana e tawana tatou ia lo process ka ele le ia tatou va a on fa tino ngalu ia lo le process ele ia tatou va ai fai al mesa malo fa tai tele fiu sei va na o se vai na te fiu no mai matou tele royal si le fie le no fiu ia ole talo sanga masania o tatou ia fo ile ngata nei taimi ile fa malu mai o le fonu tele tani malo el tatou tunu ia ai ole fo ia inisi vai ngata o fo isi fo itafa o tatou participate peila o talonga ia ole talo fo tatou tunu ia o masania o fai vata po ia fai manuia a silsila fo ia tatou le na o le taimi nei le wa mato o silu va yasu tatou tia tamu sang ia o telefone o isia mo fana o tatou au le ta alo i au ia fa to ni tamu sang ia o le talo tatou tunu ia mau per to vai ma lau tapo inga tapo ia fai ia o foi ni tatou ma ke minge wa lo so fa sa la wa piki ka ka ko ale tu ia fa ya o ma pule nga o la to ia wa FC me foi ke ko ele me foi ka dia wa lo so fa ya o le roll lava na pe ya tatou masani no your roll o le roll la na ia le foi ale fa ya o ma pule ia la to piki al mele o tatou ia o me foi la nga pe e ma wo lungo expectations foi ia ai sa tali muri ane fa le tu ia ona tu ina le tatou ele ia tatou tapo i faiva pia ia fa tino al ta fa yo al tangata ia ona to le tali le mo le tatou tu wal melhor ka ko pikinga ko ka ko ia esa ola ia le o kan fa le ngari fa ala lu wa ko fa ka fa o vai no fa fo ngala tu wa au fe ka foi masima fini fa fo ma wole ma musal ko inga sauro ngai sauro ngai la ku i ko la ko fa le wo ke yang kama ia ma ka le ai a fai me fai sore ngale lua fai upor pesia ko inga tatou te oli tatou te whawhetai wa fia ka maroa na usa uma walang ke ngengi si koru masinga e vai e fa longo mawal kala wa fai poi pole o ko fai poi por ke el maori fai poi por maori fiu nga kamba e fa longo pole por que me usa pesia la ka malo tatou te oli tatou whawhetai nga ke ia la ka male ala ngofo e fa longo e pesia me man kamala iki
nei maole mita I mea fale o se so mo le mete o le mea langa ia ka ko tatou tapu ai fai mapea awa me no le keno fase la launga foi ia ke ile wa mau sa salu ai pe o pu masani foi ia I le siafi o ngata teleta o nei mau salu vale tatou ia ai o mai foi fale tonu nei mau le mita mau mita I mea fale o nga e malo ia anga le leile tu I fai vole ia so tatou tonu iso se tafa ia la vea I matapu a wina le tu so I fu me o la ia tatou tini tau nu foi le fiafi fa ha e mai ia tai ma fa I fo mai uta ia o tu maulanga le leo o le tua mi se for tapu inga la fai talo ta ma sa o le tala le lei ma la tu foi matafa yo ia e fa no manuma a sau sema ni manu ia wala tatou tu nu ia le fiongo fo ile te tai o tatou malo ma le fainga malo me se foi o la tu faiva ia nei aso anga le leile tua ia ma o le malo si o lau fionga ona se malo fiu pa te telefiu mo le no nei tai au ta uolo o mai fa pulam fa manino le matol vai ni si vainga ya me se foi o le la sanga le wanga ia ma fo la wele sa o le tatu la kapiliki ia wa pe o le ta uolo na o le mai sa o la wele o fiu le plestene ia ona manino foi le o vainga o mai au nei to ye se no mi ma se tu ofisi foi ai manu tele o favor nei aso anga leile tua mo ni aso tai ia ua whaafonga mai mo le tino o le whaatalanoanga ma le presidente o le lakapiriki nei tai au le whetalainga fiu whaaletane poni whaasio vasa ia e peona iai au ne misia le moteli sa la whail ta amulusanga le Islands of Origin le o la whai atu le moteli sa la whail whai unga o le vaias nei mo le talonga mua